Shalom, Kuria nahina holongan ni Tuhan, paima ipuka hita lahuan ta sadarion, ibere hita panorangta, nalaho martonggo, mambasa, sonehoma age mamparimbagas kon hata ni Tuhan in, andohat, hata ni Tuhan on gabe pargogo, inspirasi, janah gabe motivasi bata, martonggo mahita. Dia tetupa sombah nami hubamu Tuhan, bani panorang on, ibere hamdo hanami arina baik, nalaho mangidah janah, mandaihon pasu-pasumu sadarion, halaniai Bapa, paima ipuka hanami haganupan lahoan nami sadarion, sihol hanami manjalohon hatamu ini, ase mangindu hanami hubamu, marpasu-pasu maham, bani uhur pakuan pikiran nami. Ibagas Kristus Yesus martonggo hanami hubamu. Amin. Kuria nahina holongan ni Tuhan, renungan harian bata sadarion, humbani sada Tesalonika bindu 5 ayat 22 hatani Tuhan isobut sonon. Anjaha simbili nasyama sagala masang nama sambor. Bani bahasa Indonesia, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Namartua aima nama nengihon hata ninai bata, anjaha na marimbagas konsi. Kuria nahina holongan ni Tuhan, bani namandalani pargoluhan on totu, ibutuhkon hita do na isobut maay hata si paingat, atape nasehat. Nalahu mandalani pargoluhan. Hata si paingat ay ibutukon hita do sebagai petunjuk atape pegangan si joloman bata mandalani sonai age makorjahon sesuatu hal. Hata si paingat atap nasehat on somalni marisihon parlajaran nama dier doon ase derehon bani sesadahala. Hata ninai bata sadarion marisihon hata si paingat atap nasehat hun apostel Paulus hubani Kuria i Tesalonika pasal manembili segala masam ni nama sambor atap pe menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Masih maningon manimbili segala masam ni nama sambor hita Bapak. Paulus manobot bani Efesus bindu 5 ayat 8 bahwa golap hinan do hita tapi sonari do malihar hita ibagas Tuhan in. Artini do magabe anak nalihar hita ay do mase maningon manggoluh ibagas nalihar do hita ulang ibagas nagolap ay ma sagala masam na masambor. Hata si paingat on itulis dalam bentuk imperatif atape dalam bentuk perintah. Na artini ay perintah on maningon do ihorjahon haganupan halak na porsaya secara terus menerus atap kontinuitas. Isobut to ijay simbili nasyama, jauhkanlah diri. Artini adong usaha dengan sengaja menghindari atau menjauhkan diri humbani na jahat. Nama sambor aima haganupan horja-horja nalang iharusukon na ibata atape horja-horja ni daging. Nama deyar aima horja-horja na iharusukon na ibata atap buah ni portonduyun. Boy ididah kita bani Galatia bindu 5 pakon Efesus bindu 5. Kita ganupan halani sifat ni jolma do marosuh bani na jahat tentu lang secara otomatis sesadahalak boy manimbili na jahat. Anggosonai ahado na maningon si bahenon sesadahalak na porsaya. Na parlobey
maningon bergumul dosa sada halak pakon dirini makurjahon nama dir do ipilih atap makurjahon nama sambot. Sebagai halak napur saya totu ipilih kita do makurjahon nama dir janah manimbili nama sambor. Aidon na ipilih halak napur saya sonehoma na doma berstatus anak nalihar. Isobut dohoma bani ayat 20 sada sebelum teks taon manjolom nama der halak napur saya. Napaduahon maningon do sa halak napur saya mamikir-mikiri hata ninay bata arian pakon borngin manramot kon ai janah makorjahon hata ni Tuhan. Onma bapainang hitaganupan hata si paingat bata nalahu mamukah lahuanta sadarion. Sahalinari manimbiri nama sambor marhite na menguji diri makorjahon nama deyar mamikir-mikiri hata ni Tuhan janaman ramot kon ai arian pakon borngin. Manramot kon mamikir-mikiri hata ni bata arian pakon borngin. Selamat beraktivitas mabatta haganupan, selamat mabatta nalaho manimbili haganupan nama sambor. Tuhan mamasu-masuk martonggo mahita. Dia tetupa Tuhan bani hatamu na itangihon hanami bani panorangon. Hamba pa na inaguriatas. Tongon bapa galek do anggo daging nami. Tapi margogo doha nami Tuhan. Anggo ibo bay tonduymu tonduy na pasi. Halaniay nalaho mamukah lahon nami sadarion. Pargogoy hamhanami Tuhan. Ase manimbili nama sambur janah makorjahon nama der. Terima kasih mabangun Tuhan. Ibagas Kristus Yesus yondos kon hanami tonggo elek-elek namion. Amen. Horasma kubata haganupan.